Cungkin penyanyian belah. Alusen bang raos sing kena benjing kengken, petone kasar-kasar dan pena kanti satu. Begini, cara daken isen untuk ini begini. Nada sasapu ini panggil palus cokori dewa iri kira tuh. Sapun yang bisa nih makin ratu agungnya nyembak. Weh, yang ujang lah ngopong bayunit lah ini. Belum dah soli mengangsur. Ada pengabin ini yang mana po? Menit lang bayu benjap di pukalam. Dia gedongeng yang. Iya dong. Boyo. Direk budal beli. Belakang putra. Nih jelma ngentuk-ngentukin ngelanturin gelah lakar jangkap laki rabi kawan mas mirah gelah nih jening ya deh yuk belum mau jadi mangsa dia jadi mupunan jak mana boleh ragatang yo ragatang nah tangan aduk dia terus beli sampuran cokori dewa sumber dilaring ayah dia dia askone bibi kemasan mati bisa dia bibi ratu duagung kireng sarang-sarang ini kira duagung bikin ngahidut lakar ngebelo padi mirip Nyai Sinawa ngini kadang nyanyiin ini mulut dan alih wakil bangkawannya Angkat mirip Nyai Sing Nawang biar awake loh nawang awake cai bupati agungnya dini toh dong ngawak-ngawak dong kan ngomong ane kene-kene karale tuh dua agungnya yang bisa ngajain dong anak bengelak kurenan buen kurenan anak kejuang kelewat buang lah dua agung nawang Waki sing jeli lakar mempeteng marap kapennya dan urungnya lakar bangkem mencekuk di datar sadar masal menjijil jangan Kengken tidak pok kengken Dadi didian gotong royong aduh ceng makaukan kin parakan itu nak lu cacak aduh harusnya kita mengangkat martabat wanita di cacak nih lu kone kene yang
Ojol lah emone gede nak lo jeguk. Hei. sing ngerti apa nih? Sing ngerti apa nih? Wedan abi. Tuh ibon ya apa pasang? Ibon ya apa pasang? Yang nyene nu senggel nih. Sing ngerti apa? Mau kalian? Mit. Kalem Mit. Gede-gede nang goreng. Jadi goban iki nek nak lu jak-jak. Oh. Yang terus terang nak perken ya. Men ibun yange. Bos sing ndak ditomang. Ijang ajen ya aji kon ibun ya boy beli jang perkosano. Adi. Agak ti dewa ngal teko mabelo pati kapen ragan. Oh, sing itu jak penyamo. Yan sing keto mirip kengken penaden mo ke adi. Sing semua pesanyan mo nampenin legani dewa. Sing baju pragat aji suk semua gen. Tuyon ulungan uko macak-cak dari buang. Mani beli si bom ibon yang aja yang sejak bomok man. Oh, ngerti nak adek naik. Oh ya. Tuagung jangan pendidi. Tuagung ibi, bagong gede. Jang. Banyak gorila panak elegan ini. Mungkin mau tulungin amo. Adi. Dong malah menjelegakan saja mo. Nampenin raos si dewa ni peh halus. I dewa teko nulungin uko dan mo ke kadenak saja. Sangkanin nekeng tua. Tulus kena i dewa ni nulungin mo ke wala tekanin teko. Dong i dewa mo budi kapinin mo ke to. Yeling makelo. Nak boleh makelo yang mau budi. Aduh. Cokori dewa putran sang nateratu. Tapi male wibu hinarto brano bagus mecedar. Niki semeton cokori dewa rakan cokori dewa sampun madue rapi. Yang dados tunas bibi. Hani kiosan reh. Ampunang niki mengsiken cokori dewa ne lemes ini. Wenten nenek bajang genten saja dusakan pidan tenten sentuh nak muani. Nyen. Iya Riki. Tiang. Bisa dicoba. Nen, coba. Kemudahan yang. Jang bang, baru cocok. Bang, muleng ah. Bang. Bagong sampunang jaken tenang Suryani nak yari nyungkan kayu. Sepantasnya Cokori Dewa calon raja. Raja memberikan contoh kepada masyarakat, contoh yang baik. Ngerti tuh? Ngerti. Ibon Cokori Dewa niki nak ada nampun lingsir. Kekedo besolah Ibon Cokori Dewa. Beteng bayang gitu ibon yang. Tadi penmunyi kan sang bang? Beseng bang, sengnya dekanem nasi dopido. Iya. Adi mencengan nyai ini. Benteng kenang, kekedo yang tawang ken masyarakatnya ken penggubat masyarakatnya. Pang. Yang ditutem di masyarakat, dipuren sesonan jange. Banyaknya itu, sing ada melaksanakan kekedo tawang tuh. Cara ibon yang? Cara tuh ngasih patuh bikasih. Cara yang ada? Ada. Oh ada lah. Yang itu sing ada di ini doang ada kene bikasih cara tuh. Anak coba ngelaku renan. Lepas itu otak kabedel, otak kuda. Nak lu tuh mau ajak liu bersembunyi lagi. Yang ketakut. Dan depeng ada di jangan kadang ini gepeng. Nyendo. Belong. Yubi. Dan belong. Mak. Dan membawa aja tiang. Tiang kena ngantai. Lugera ratu dua gong gede. Nih pasukannya ben betul nih. Abah tungkat singnya kapluk kadang tungkat ini. Sapu nabi yang matur. Dumun ngilingan jejuden kemaon. Beremih nah istri Aing ti mumutnya. Makin sapunang sumenil. Kegedongan kodewa kolam jantos diri ke. Titiang aturang ide hari kegedongan. Sekan. Kemudian enten suakan Dia marah cocok. Nen bona lingsir sina guguna.
yen sida nyembon paman apa ketagih kalau bisa nagih Oh, sampun kathah suwecan ake lingsir lungsur titiang. Sampun nang malih akeh mepikayon. Dijak jantol sang. Sedurung punika siram riyin. yang mesiram di gedong antos Nggih. Ini lawana. Ya, awak ada niatkan penyeruan. Wonten san. Mula patut kita. Nggih. Dua kong putra idana ke lingsir. Nggih. Dua kong istri Gustin kita dua kong gede. Patut. Ada penyeruan kali isi luang. Iya, tinggal nyantos ya. Au. Ring kandang kucit ya. Mudah. Nggih, lelingan tu. Ditiang pengemus penganggu. Jangan macelap keras. Asuk semua tu. Ambenang atuh nyerapnya. Pamanano. Sayang kapinin paman bakal ngatur ang gelah. Kapinin Gusten paman buka yadi ipah gelah. Adenan sebuah pragat mati ang gelah dini paman. Sampun salit arsa cukup di miar saya ngatur di tiang di dua kong gede. Man maka sujatane kengken kenang paman ni kapin upedan gelah. Di tiang uding sapuna pikowen tenan jaga diri. Menawi genah di tiang ayah. Ring yuang ratu dua kong. Jatane kengken nyet paman ni paman. Sepunapin. Dia nenten madaging kadi kayu di dua kong gede. Guna pengasret, pengelalantih, penangkap, dan kirang-kirang yang kiri karang tanggung. Mana jani ku diang gelah. Mantuk, tangkil lagi dana kini. Dane kadena kopi kayu Tangke kapuri dong. Kuning ayang sapun api pemargan kewendanan iderakan ko dewa. Oh kita mumpung. Sabun api antok medilar niki Gusti mangga. Uyen gitu paman. Olah paman itu senang gelah. Niki gawat darurat. Ngenjani nada ada wacana nido duagung utusan kapin benuh bang tangkil kepuri. Nih bos sing keramang ban benuh langsung kepuri lah. Kira-kira dia nak bingung. Benar penjelek-jelek dia Tunas berarti tiang ibu kalih aji. Dengo diang kene dari ragane dewa ini. Oleng makaluso ba ibu ngajak-ngajak ragane dewa ini. Bang prasil ora tangkel marok kapen ning ibu ketekane ngajene dewa ini. Kewalo ndang udah dari mau balik munggo kene. Darmanen dadi ngerago dewa tangkel marok kapen ning ibu ne. Bener nih dewa ini Kuning ayang sapun api pemargan ko dewa. Bikam-kam bikayun duwe mewali mantuk bacang ngilingan yaknya duwe. Rauh mangkin nenten sida sahoy doi rako mangguh bayu mate matur. ngeraos si dewa. Kalih aji. Lacuran yuti di tiang angen ibu putra mekadi mangken ibu. Di tiang keni panca baya ibu. Idai beli raben di tiang. Ne mangken ida sampun enten eling ring anggep. Ida enten eling ring sikian di tiang pinaka raben ida ne ibu. Dengo diang kene dadi ne. Res kan elinge ring joni ke ide rako. Raben ni dewa ne dijeneng, raben ni dewa ne. Ring karang tanggul ibu. Ida kelulutan ring ida nake lingsir. Diri kering karang tanggul ibu. Sampun api amin. Yen kepine kangkat atur di biang. Puniki wenten aden di biang. Sane memado diri kering karang tangul inayang pelungu keporning. Matur paman, matur paman. Do ide anak
mapi kayun menawi saken bisa mo cukup ini mau gini kain dia anak putra dua ya tuh dia anak mantu mangdo ngajengin pinako ya mana karyan cukup ini kadi atur dia anak sejeruning pemarga wenten bayo angin barat melinut ngampok angin dia anak waktu pelapu pemarga nih rauh rari sering ajak nenten membuat di dia nguninganyang cukup dia baukan sapu nabi pemargan itu nak tingsir kurcin di tiang lingkaran tanggul punapi malih itu lami sampun ketinggalan suami sajane mabeseng randa kenik nika benar Waduh pekayun itu nak lingsir wau ngaksi itu ya anak mantun cukup dia keniling ringanggo keni kuna pengasren kelibukan itu ya anak mantu damis sedoy sampun iku mangken sampun ya menawi beli nendan jengah yen dia meniki pelaksananipun Ratu Karangtangun dan suwud yukti beli mangken kayunen telasan arjanan cukup di dewa mi kayunen kue tenan de anak pemekat itu dua gede mantun kue sapunapian tuh mangdo ide eling jagro malih durut cukup dewa mi kayunen iki jani buktian darmu kelawan buktinya iki tidak kumpulan telah ini ngelarang darmu tadi itu di Karangtanggul ngelarang darmu ini nah jani seseorang lah betara kawetan patang kelak engken patut teh jani bener lunas maju cokor di merajang dia jeneng malu banget banget mayunnya sampun api antuk mapi kayun mungkin mang nene dai beli agung presida digeles eling dari nganggo eling ring sikian titiang pinak kerapi di dan ibu bung istri kapangan mangkin belum cokor dewa sampun ningang ring anak insir sampun nang nika kayu dengan kapangan mangkin di dia saparak kan pelungup cokor dewa itu jadi pajang muales sang nut kocanan hidup haji sampun api antuk Dani jeneng meseh busana ngawon busana lanang tur maning punut nih pusaka do purone Bang Presiden aja mecepok lawan pusaka korepane nah itu maro bakal ngekiri mocihna nyen mirip ungulan darmu satu apa kamu itu buktiang jamunya lagi nih belum buat rumah sakit kapok tuh Bang kita aja nama ngajanya beli di dewoni apa dabang ne baru pati ini bakal gini puniki wangsuan punapi nene yo Bang mundur bangun anu jeneng langsung kita nemu jeneng ini itu Bang ingat kapan bukan yang mundur iki Haji kali ratu ibu aku titiang nyuk semayang pisan ring ledang haji nereng sikiang titiang ne mangkin mang nenten digeles memurti Aji ugeg sane kegelarang antuk agung Karangtangun ne mangkin titiang pacang ngepang ring sejabo sapu dikerat dulu agung mang nenten kentosa ide irako mau widana kebawah mewali cokor ini wong merebukin raden anak mumpung durung kiring jalan taki-taki dewi paman jalan iring gelam Liling semeton nyamu beraya yang kejang dap-dapan ke Karangtanggul nih lanang-lanang bangun jemak tumake nah liling dap-dapan
Thank you.